Cineka unika 7 days khokhela bonke abantu. Ngaloko ngiyokuvulela iqala lokuxhaphaza. 7 days khokhela bonke abantu ngaloko ngiyokuvulela iqala lokuxhaphaza nelokweyisa isizwe sami njengamabhinqa emveni kolokho ngunikeza incwadi yokuthi bhuti phuma awuphumele ngikhathele kuwe sengibekezele kwanele ungibhazelani ngivele ngakufuni ngcineka ukwenzelani lokho ngithulekela ukuba ngikubekezele nami njenge human being manje uyayitshengisa ke manje into ebuhlungu wayenzayo enye into engingayithandi ngcineka usehlangane nomunye umfowethu osebenza umsebenzi omhle kakhulu kusukela kudala nje into enzokuorganize ama event usomabhizinisi lombhemu ngeke ngize ngimbale ngegama kodwa bayamazi base bengihlangana na kuyingoma kwazolonke ingoma kwazolonke they are trying their best ukuthi kuhambe kahle futhi nakhona kuyabonakala ukuthi khona esinye isandla esingekho lana kunako ukubalulekile kancane lapho kwengoma kwazolonke kodwa manje into eyinkinga ke njengoba kukhuluma umcineka laphana lezi zinto lezi zizocollapse zonke ishone phansi ngoba abantu abathenga amathikiti nakwingoma kwazolonke basokhomplena ngento efanayo ngenxani nayo ukuthi umcineka yiba indoda enough uma kungasakufanele ukuhlala kulelo khaya bonke wenze njani uma usafuna ukuqhubeka uhlale lungisa ke isimo ukuthi xoxanike lube neqiniso ungalokhu usine kubala lalela 7 days engunikeza wona angaphokhela abantu ngizokuvulela iqala mcineka ngoba mina nginasi isizwe sokuxhashazwa isilo singibekele la ngikhona ukuthi mina ngivikele amabhinqa ami ayingxenye yesizwe sesilo sikaDlukumbane khokha ke mcineka khokha